Geeffadhu fidi bakka rabbiin harkaan qabu jedhe quraana irraa fidi boo way afaan oromooti yoo hin dandeenye hin beeku jedhe hin jiru jedhe. Fixattee Akkuma feentee si gaafadha akkuma feentee gaafadhu sanitti fixattee harkaan qabamoo hin qabu hin qabu kan jedhe fidi quraana irraa aayaa kam daliilfate rabbiin harkaan qabu kan jedhu. Haasawa akka ijoolleetii mi fixattee. Karaa meeqaan fixatte daqiiqaan akka naayitteen daqiiqaa obsi daqiiqaan haasawu. Ani deebisaa sii kanne Allahan hin kannine aayaa kam hin dhageenye rabbiin harkaa hin qabu afaan ingilif afaan arbaa harkaan qabu jechuun maal jechuun. Hamza haasawa oli. Haasawa oli hin qabdu jechuun. Akka ijoolleetti haasawa oli yoo arrabsoo fi dhufne beekumsa waa sirraa baruufi waan gaafii ummata dura teessee. Harka rabbiin kiristaaninu islaama dhiisi kiristaaninu rabbiin harkaan qabu hin jenne. Ati rabbiin harkaan qabu jette aayaa kam daliilfatte rabbiin ani harkaan qabu kan jedhame. Rabbiin harkaan hin wasafamu barbadeessa. Aboo rabbiin harkaan qabu yadullaahi maqluulatun jedhan qullati aydi rabbiin bakkee hedduu rabbiin okay khalaqtu biyyadee aadam maaliin uume rabbiin maaliin uume. Hamza dargaa keessa nama lallabsiiste Hamza rabbiin aadam maaliin uume. Tuni gaafii lama daati gaafii narraa dhiqee baltamuuni sodaati. Gaafii maal siraa qabee kiyya deebisa kanaa kan aayaan dubbisa Hamza. Deebisee bar. Suuraa kami aayaa kami naa kan rabbiin harkaan qabu kan jedhu. Suuratu suuraa aayata kudha takkaa deemii banii naa hiiki rabbiin fakkii hin qabu harki fakkiidha. Harkaan qabu kan jedhu kallattii si gaafadha. Kallattii si gaafadha. Rabbiin fakkii hin qabu. Waan kallattii fudhataa miti rabbiin ani harkaan qabu. Fiidi yayya dubbise afaan arabaatiin harkaan qabu kan jedhu dubbise quraanarraa. Leeysa kamithlihi shay. Maal leeysa jechuun harka jechuudha. Intaane jechuudha. Harkaan siin jedhe harkaan qabu kan jedhu. Bar harki fakkii siin jechuun jira bar afaan oromoo beektu. Okay waan siin jedhu fakkeenya harreen miilanii qabdiimi. La hawla wala quwwata saboo abbaa harree fi. Yaa Hamza dhaggeeffadhu harreen miilanii qabdiimi. Abu Bu'aaz baaka Ayuma Hamza ani umriitti kan qabu lafaa jiru arra siraa barbaadu rabbiin harkaan qabu kan jedhu ummata kanaa baase. Leeysan sin baastu. Leeysa kamithlihi shay'un hin fudhattu. Niin fudhadha aayaa quraanaati boo. Maal jechuun? Rabbiin uumaman fakkaatu jechuun miilli kiyyaa harka kiyyaa kan rabbii tokkoo miti. Harki uumamaa miti. Waan si ka uumaman fakkaatu. Injijjiiriidhaa ka uumamaan Ka uumaman fakkaatu. Waan siin jedhu ati fi harreen waliin fakkaatan ati harreen miila qabdi miila qabda. Ka uumamaa jecha juu kana eessaa fiddee? Aayuma san qofa naa kan Hamzaan fixadhe wallahi. Dalagaa just give me 1 second. Hamzaan naa kan. Quraanarraa naa kan aayaa rabbiin laysa lahu yadun kan jedhu laysa lahu yadun kan jedhu fiti. Bar kamithlihi jechuun laysa lahu yadun lillahi kan jedhu ni jira. Hin jiru jedhe Hamzaan. Asoo fixattee? Gaafii tiyya baqachuuf deemta Abu Mu'aaz. Gaafii ta'e hanqa biyya lafaa jiru baqatu hin jiru Hamza. Loojikii kan kee loojikii Wallaahi wa billaahi baqataa jira. Kakachaan akkaan meesii dhiira jedha rabbiin laysa lahu yadun kan jedhu quraana irraa fideeti quraanatti. Bar laysa kamithlihi shay'un jechuun maal jedhu? Laysa kamithlihi siin jedhe yadi kan jedhu yadi afaan arabaa. Falaa tadribu lillahi al-amsaal osoo siin rabbi yadi jechuu miti. Bar fakkii rabbiif hin dhawina harki fakkiidha. Fakkii rabbiif hin dhoyinen rabbiin saree fakkaatu hin jenne. Harka jettee bar harkan rabbii subhaanahu wa ta'aala harkaan hin wasafamu. Hin qabu jette rabbiin kee dooluuf hin qabu naan jettee mifti. Rabbiin harkaan hin wasafamu. Hamzaan qabdu. Rabbiin harkaan hin wasafamu nje. Hamzaan qabdu. Rabbiin harkaan hin wasafamu Abu Mu'aaz gaafii tiyya yoo baqachuu feete bakka harkaan qabuu jette maaliif hin qabuu jette fidi bakka irraa fidde Hamza. Allahatu ifin je. لم يكن له كفوا أحد. أبو فكران سانجرو يجول أركان أبو جتشو متي. أمزا دلو مكان أركان أبو نانجتيمو. أيه. أبا علي قلت. نديم تلا غافي مفوتو. ما نادي بس وان ديبس نمالي سيقول رأي. مفوتو غافي. ما سيقول دب نجرو ربي ناخذ تسيفين ديب. غافي مفوتو ينجي. أنا غام برسي ديبسه. شرط إن رسي فلو غافين ربي نركان كابو. إم بكر دجي خابو ماس. إم بكر مال بكر نان أجي سمان مال من أنت. Who are you? Ati Hamzaan deebisaa sirriittiin deebisne ji'iiti. Sirri injir waan injir fiidi ni jira jettee ayamaa quraan rasobda. Bar rabbiin anamma harka rabbiin subhaanahu wa ta'ala harkaanii wasafamuun siin jemiti.
hin Ati wasafu rabbiin ni hin qabu naan wasafamatii jette fi kijibaa nama hin qabu gaafii jechuun wahuma hin qabu naan jette Hamza. Tole gaafii tiyyanii fuuta Abu Muaz. Deebisiniin fudhaa hin deemu. Barsii deebisee leeysa Aayaa naa kamithlihi kan shay'un leeysa kamis wahuma harkan dubbatu harkan jedhu leeysa lahu yadun lillahi leeysa lii yadun kan jedhu godhamu obboleeyso. eenyu harkan qabu eenyu sin jedhe. Bar rabbii yoo harka qabaate rabbi fi fakkeessu jirtaati boo kan gamtaate. Fayyumaan haa ta'u jirtaati. Atin qabu jette rabbiin fide harkan qabu kana jette quraana bane fide huno. Hayyamza hin qabu kan jedhu harkan Ayata argin. baladu leeysa kamithlihi shay'un jechuun maal Hin jedhu sanniin beekaya harkan qabu. Maal jechu san? Fidi. Harkani qabaasii kan naa Wal eebbisan. similar tu wal fakkaattii raasaa tu Harkani qabaasii jaa. Rabbiin kee harkan qabu hin qabu naan jette. Allahan subhanahu wa ta'ala harkaanii wasafamu. Yoo deebisaa tiyya hin fuudhu jette nama deebisaa naa deebisu. Qabdu kana deebisi. Deebisi. Sharxiin gaafii si gaafadhe irratti hin gale waan harkan qabne hin qaba jette dalil.